Mына жерде бар үйіліп қалып тұр. Бұл бек ұқсайды екен? Бек. Бекен. Жалауаттан келіп. Жалауаттан келген бекен туғандар. 1 миллион 400 мың дейді. Породасы қандай екен, а? Россия осы. Россия екен туғандар. Қолындағы урғачы еркек бекен? Еркек. Қарабайыр екен, қараңыздар. Өте мощный бекен туғандар. Қанша дават тұр басын, а? 1 миллион 400 мың дейді. 1 миллион 400 мың дават тұр, қараңыздар. Есі мына ака ұқсайды, а? Есі шоу. Машалла, мына қараңыздар. Шуны бе десе болады туғандар. Өте чоң. Бойы да 170-ке тақап қалады ұқсайды, а? 170 çıksaydı. 170. Mına kolunu qarağınızlar. Maşallah, maşallah. Köstü versin. Kolunda erkek ekan qarağınızlar. Oho. Bugün 29-cu may 2022-yıl болып қалды. Ноқат жылқы базарында осы туғандар. Мына біздің каналдан алыстабай көріп тұрыңыздар. Ба болды ау мына. Вообще мощный жылқы екен қараңыздар. Бар шақ қарада туғандар. Бар үйіліп қалып. Мына жерде алаттан баштайынша алаттан. Бұл кімдеке болады? Тақсыр. Бұл қаншада отасың әрі? 300 мың кем бар екен туғандар. Бұл жашы қандай әм досым? Екасы екен. Машалла. Өзіңкі же? Өзіңіздің айылда. Атшылы 300 мың доллар тұр. Айылда қат екен туғандар. Қараңыздар. Бұл аттың қандай өнерлері бар әм? Ат бойынша айтсаң. Лағы бар? Лағы бар. Үйірге қойлы леген. Лағы бар. Үйірге қойлы леген. Өзім албадым. Шакалар милип сатып бер дегеннен алып. Сатып берді. Бойы қанша шығып болады әме? 1.60-тан өйді 1.65-ке бар қала, бар қала. Мұнағы. Охо, жақшы мұнағы. Мұнақ, телефонды айтып қойғын ма сұрағандарға? Телефон номер 704 менен. 704 менен? 30-19-99. Ушул номерге байланышып көресіздер, туғандар. Көріңіздер. Светі да өзгөчө екен, қараңыздар. Мына жерде дағы аттар тартайын менші. Охо, мына аттар қараңыздар. Мұнаға Дони Грейдер қызыттат базарды. Лайттан бас қолдап тұрыңыздар туғандар мұнаға. Охо. Жақшат екен, зардасы да көкіректерін қараңыздар. Көкірек жиын екен. Ана кәмесі мұнаға. Тұрам алған. Тұрып қалып тұр да, азмаз, Чапқан болбайды екендан да? Азыр миніп тұрғаным әлі ұшынша тезе одан азырша. Жақшы, жақшы. Мұна жерде көптеген немелер келіп тұр туғандар. Азыр бозар емі қызет туғандар. Көріп тұрыңыздар. Аяғынача лайктан басып. Мұна тақсырдағы өті сынды аттардың негізінен айтқанда. Қарабайыр жақшы жылқылардың нет. Тақсыр қаншада отасы атты? Басы қанша екен? 100-де отасы бі? 100 мың сомда аттыр. Мұн жайшы қандай болып қалды әмеге? 4-ке шықма бі? Жақшы. 100 мың сомда аттыр. Қаратты да сұрайчы тоғандар. Басы қанша ке жайшы қандай? Біздің каналдан алыстабай көріп, комментарияға жазыңыздар, ой пікіріңіздер тоғандар. Қараттың жашы қандай екен? Жаңасы бі? Басы қанша екен басы? 150 мың деп аттыр мұна тоғандар. Жақшы. Сыны келішкен. Бойы қанша шығады әмеге? Жақшы. Telefonda айтасыз банда?
0554 04 21 64 nömерге çalып бересіздер мына туғандар. Қызыққандарға. Жаңасы екен. Sol шап. О, мына ке. Базар бүгін чындап қызыйды оқшайды туғандар. Охо, мына аттар қараңыздар. Bir-birinden ötede. Mına ке. Бұл аттың жашы қандай? Басы қанша екен басы? Басы қанша да отасы екен? Жақсы ат екен жылан? Охо. Мына ке. Мына ке. Бошталды. Охо. Atlı sırayız az basında. Atlı sırayı men tuğanlara. Oy. Mına gel. Yaşı 5 yaşar. Qanday parada bu emi? Tanchak Donski gene tuğanları. Qarаңызlar. Maşallah. Bu at boyunca aytsa qanday öneriler bari? Ulağı var. Gılan ulağı var ekan da. Telefon aytib qo'ychi onda. 507 meni. 59985. Shu nomerga chalib ko'rasizlar tuğanlar mana aka. Endi qizida de bozori. Ye. Oho, mana aka Doni qizida Doni. Mana aka. Doni jig'ildi. Adamga solish kerak. Nur qaydan ket. Oy. Sol Doni sol. Oho, ona gel. Say. Oho. Oh. Oho, buna gel. Oho. Toqsar bulat bo'yicha ma'lumot bering aka. Yaşı qanday ekan bunun? 9 yaşar. Aytavering, nesi var hem bu atın? Ulağı var, üyürü var, işiçe. İşini bilmeysiz. Mana. Hem bu atın basın qancha da odası hem? 200 da odası. Telefon aytыңanda qiziqqanlar aka. Telefon yok be. Mana 200 mingni atı ko'ringlar to'g'anda. Жақсы. Aka bu paradoks qanday aka? Rossiyskiy va bos qancha ekan aka? 180 ming odasi. Maşallah. 180 ming so'm deyapti to'g'anlar. Qaysi bog'da aka? Qaysi bog'da? Ne bakır çakır oldu da? Qaysi oldu? Satıldı mı? Qaysi satıldı aka? Qancha ketdi şu? 93 mingga satıldı to'g'ri.
Oho, beni gördüğünüz yerde ağıtı bana. Satıldı bak şul be, bağ oldu o. Maşallah, ona gel. Aka, telefon aytıp koyasın mı kızıkanlarga? Tartmayla koyayım mı? Vallahi. 1 milyon 400 mingden surap atıp turganlar bana. 1 milyon 400 ming surap. Жақсы. Жақсы. 1 milyon 50 tut. 1 milyon 50 ming. Жақсы. Daha yok da. Жақсы бе екен, ha? Бұлар раса құлын алыш керек екен, только. Koçkor'dagılı 35 bin dolar kalmak da. Mına get olanlar. Şey, moşlu Ne beken. dese olur. Ya bası kaça da odasın? Bası kaça eken? Ha bilbeysin be. Ha biroduk o. Ha biroduk ken toğanlar. Basını da bilbeytken. Esiden toğup malumat alayın dedim de. Ya kança ken bası? Kança da odasın? 200 ming de tuttur. Qarağınıza. Yaşı qanday bunun? 9 yaşar. Bak. 200 ming so'm. Ha. No. Daryani kechgan ot ekan-da bular. Kuchtusi. Ya bu kuchtusi qancha aka? Ha, sizniki emasmi? Ha, nimaga? Bu danchakmidami? 4 yaşar va? Ha, qanchada otasinglar? 200 ming kemi bor ekan. Onda. Boyda qancha chiqib qoladi ham be? Qancha? 1.65. Ha, 1.65 chiqib qolsa kerak ekan, nimaga to'g'ri. Ha. Qattiqroq aytgan nomeringda. 780 98 41 60. Ha, nimaga to'g'ri. Telefonga chalib ko'rasizlar, qiziqqanlar. Siz qanchada otasiz aka? Siz qanchada otasiz? 120 aka. Yashi qanday? 2 2 yashar. Ha. Qulon ekan to'g'onlar. Qora bayroq o'xshaydi-a? Qora bayroq. Ha. Telefonni ayting endi aka. Telefon 53 bilan. Ha. 50 05 Shu nomerga chalib ko'rasizlar. Abdumo'mniki deb. Sinida so'z yo'q ekan. Oho. Ya qanchagadan bos aka? Esi yo'q ekan. Ya Odil aka, ona otni boqib qo'yasizmi aka? Beni. Qildingiz aro, qancha chiqdi ham? 800 mingga chiqdi. Maşallah aka. Kim ola turgan bu? Sizmi? Ha. Вообще moshni ekan-a? Maşallah, maşallah. Ko'z tegmasin. $800 ming. Qanchaga berem bo'ladi? Oldiga. Aytmaydi-ku. 1 milyon 400. Oo. $1 milyon 400 ming deyapti to'g'onlar. Nimaga? Hozir tasab bog' bo'lgan. O bog' bo'lsa kerak deb o'ylayapman to'g'onlar. Bunun 500-600 degemine bir koyacağım. 700. Kaça? 700. Satış. Var ya gitti. Berge var mı? Qancha chiqdi hozir bosi? 750 mingga bularga. 750 mingga chiqdi bularga bosi. Bermaydi deydi o'g'lim. Ivanım. Boz sotib aytib qo'ymadı aka. 73 ming. Nominal 45-87. 004587 nomeriga chalib ko'rasiz. Assalomu alaykum aka.
Qancha deyapsiz aka qo'shqani? 150. 150 ming deyapsiz, ha? Jashi qanday? 2 yaş. 2 yashar. Qoradasi qorabay. Ha. 150 ming deyapti, to'g'ri. Telefon nomeringizni ayting aka, yozib qo'yaylik. 73 bilen. 73 bilan 03 nomeriga chalib ko'rasizlar, to'g'rilarga. Qorabay chiqsa. Ya bu ko'gat kimdan aka? Esi yo'q ekan, ha? Esi yo'q ekan, to'g'ri. Taqsir buni jashi qanday aka? 2 yashar. Qulon ekan-da. Boz qancha deyapsiz? 150. 150 ming deyapti aka. Yaxshi aka. Bozor qancha berdim aka? Beryapti-da. Arqamay beryapti, to'g'ri. Mana. Bularning jashlari qanday taqsir? 1 yaşdan. 1 yoshdan. Parodasi qanday bu qolaga? Ulan biliyorsun, yomon ataşlab ketdi. Qancha? Bu danchak. Danchak qancha deyapsiz? 200 kam vardı. 200 kemi bor, turmaga. Yaxshi. Siz qancha deyapsiz aka? 120 ming deyapti, turmaga. Jashicha? 2 yaş. 2 yashar. Maşallah aka. Qorabayirlar chiqdi? Bişkekten. Bishkek. Yaxshi. Telefon aytasizmi? 550 bilen. Aha. 39 39 40. Shu nomerga chalib ko'rasizlar. Qorabayir aka bu? Jashi qanday jashi? Ya qancha deyapsiz aka bosini? 120 ming deyapti turibman aka. Şu adam top girerdi. Yaxshi aka. Qancha deyapti aka bu? 50 ming de otadı ki. 50 ming. Qancha berdi bu yoq? Aka ukal yetishib ketdi.